kitabu on so deftere sappo e go'a ɓere nden no yewten al jihad fi jihadi babu 234 kariyadu salihin no yewta en fadlul jihadi ɓural ko woni kon e haɓugol jihadi ko darsu en dambugal ngal ko jeeyangal e ɓurgal juutude en waɗaygal darsu en e darsude ha ka newoyi lannugol o en waɗa geɓe geɓe fiyo rewtagol ngol newano en darsu en qala allahu taala allah tabaraka wa taala on o daali wa qatilul mushrikin haɓe sirkoɓen kaffatan ɓe dendangal kama yuqatilunakum kaffatan wa alamu anna allaha maa almuttaqin wa qala taala allah daali nokku goo kutiba aleykum fardama e hoore mon alqitalu haɓugol jihadi wo huwa ɗum noon kurhul lakum ko aña ɗum e junngo mo wasa ino tañƴinale an takrahu nde aña toon chey an goɗɗum wa huwa taw ɗum hayrul lakum wa asa an tuhibbu chey an wa huwa charrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wa qala ta'ala la dali noko go infiru yahe khifafan hara ko on foy gitiɓe wa sigalan hara ko on tedduɓe mi mana hara ko on towɓe duuɓi ma ko on fanɗuɓe duuɓi ma khifafan ko on foy gitiɓe no firire hara ko on selluɓe wa sigalan ko on tedduɓe no firire mana hara ko on sella hiɗo wonde barmeji ma ko on mbuyi ma ko on seeɗaɓe ɗum ɗon fof no firi khifafan wa sigalan وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى لدال إن الله اشترى رسوله من المؤمنين إن مردقون بين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون بهبا في سبيل الله فيقتلون بهبا ويقتلون بهبا وعدا منقفضوا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى على ذلك نكوغو لا يستوي فتكادي القاعدون جودي ببن يهالي حبوغ الجهاد من المؤمنين إمود قوم ببن غير أولي الضرر هروانا جو مراب لور هروانا جو مراب انغانتو جودي بتنكو الداء انغانتو ويلسندار بن بفتتا المجاهدون إبادو حبوي به في سبيل الله بحبيري بأموالهم جالما بأنفسهم كي جمع بدين ورينا بغوتو فضل الله أمبرني كوم بقوري Allah ɓurni almujahidina haɓuroyɓe ɓen ɓe mo waali jawle mum ɗe manfusin wonkiji muɗum ɗin Allah ɓurni ɓen ɗon alal qa'idina e dow jooɗiɓe ɓen yahaali ko alda e nganto daraja tan ɓurdal wa kullan ɓe fof noon ɓay ko ɓe gonɗin ɓe waɗallahu husna kono naɓe gotum Allah filliti wa faddala allahu almujahidina alal qa'idina ajran azima darajatin hara kadi ko ɓurdalji molanaɗi min ho immordata makko kanko Allah wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahima وقال تعالى لدى نكو يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم توسون أكيمتين ديناو على تجارة إدون جلان كاكو نغنات تون يمودون تنجيكم تانغون نغو داندايون من عذاب أليم تؤمنون بالله كيونغم دين الله ورسوله وتجاهدون هبون كالجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن هبون كدي هدان طيبة لا بد في جنات عند الجنات عدن ديجودي ذلك الفوز العظيم وأخرى هاريد أمري تنغوتون كدي هنون تحبونها مجيدون هنون ونيتون نصر هبوغل بلل هبوغل بولغل فيكتوار من الله وفتون يودتال غريب وبشر المؤمنين كل آياتي dam aya jarde den fil babe e ngal dambugal yewtugal fi habugol jihadi ɓure ko woni e mum moƴƴereji ko woni e mum intérêt ko woni e mum ayaji yewtuɗe ɗum ɗen kasiratun hiiɗe ɗuuɗi mashhuratun koɗe lolluɗe en wata addude ɗe fof wa amma hadis amma hadisaji ɗen kadi fi fadlil jihadi yewtuɗe fi ɓural ko woni e habugol jihadi fa aktaru ko ɗen ɗon ɓuri ɗuuɗude min an tuhsara e dinde ɗe kontete famin dalika hino jeeya e muɗum hiɗen andude seeɗaje hoore ko ɗum ɗo juuti kon ko dambugal ngal juuti kon fof hani ko seeɗaje wona yewtuɗe ɗen fi ɓural jihadi fof an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu anhu qala maki su'ila rasulullahi sa sallam nelaɗo allah landama ayyul a'mali afdal kun e golleli ɗin fof ɓuuri moƴƴude qala nelaɗo jaabi imanun billahi ko gomɗingol allah wa rasuli qila ɓe landeta kadi summa maga si ɗum iwi kon ɗum hikkoto kala ɓe jaabi al jihadu fi sabilillah daari haɓugol jihadi ko ɗum ari deuxiéme place ila inna summa maga refti kon ɗum hikkoto kala nelaɗo make hajjun mabrurun ko hajju jaɓaɗo muttafaqun alayh wan ibnu mas'udin radiallahu anhu qala wi qultu min ya rasulallah ayul amali kon ɗum e golle ɗen habbu ilallah ɓura yiɗede ka allah taala qala o wi assalatu ala waqtiha
ko juulugol julde nden ka hoore waɓutu mayre hara accali waɓutu on dirta ɓoltumin ni summa ayi refti honɗum hikkoto qala nelaɗo watti ɗon ko birrul walidayni e ko ɗiggalngol nene e baba ɗiggalngol nene e baba ɓoltumin ni summa ayun refti hen ɗum kadi hikkoto qala nelaɗo maki aljihadu fi sabilillah muttafaqun alayh wa nabi dharri radiallahu anhu qala wi qultumin ya rasulallah ayyul amali kon e golleli ɗin aftal ɓuri moƴƴude qala nelaɗo ko jaabi ɗon kadi ko al imanu billahi ko gomɗingol Allah wal jihadu fi sabili haɓugol jihadi fi makko on yii muttafaqun alayh haɓugol jihadi ndin ko gonɗu woni deuxiéme place ɗiɗi woni troisiéme place ko hakkunde ɗo woni jendude wan anas yettama e anas radiallahu anhu yo Allah wele mo anna rasulallah nde nelaɗo allah sallah sallam qala maki la gadwatun wallahi ko dawal fi sabilillah fi haɓugol jihadi haɓo dawgol fi haɓoygol jihadi aw rawhatun ma hirndugol kikiɗe haɓugol jihadi hayrum ɓuri moƴƴude min adduniya immorde aduna on fopp wa ma fiha e kala ko woni e makko allahu akbar muttafaqun alayh ko enen julɓe laggine hannde jooɗi julɓe génération fewnditiɓe jooɗi en ala haɓude jihadi ha haysi wowlama takko min ko woni haɓugol jihadi haray en landoto kon ɗon haɓugol jihadi bimana nden ngal dewal ɗon woni hawkangal yejjitangal ha hay en anda ko honɗum woni ɗum allahu akbar wa nabi saydin al khuduri radiallahu anhu qala wi ata rajulun gorko goo arno rasulullahi ka nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam to qala kañum gorko on wi ayyunnas ko hombo yimɓe ɓen afdal ɓuuri moƴƴude qala nelaɗo maaki mu'minun ko gomɗinɗo yujahidu monotinnora bi nafsihi wonki makko kin wa malihi fi sabilillah fi haɓugol jihaade ɓantugol lawol din Allah kan qala gorko inne tuma man refti hombo hikki qala nelaɗo jaabi mu'minun gomɗinɗo fi shi'ibin wonɗo e joolol mina shi'abi immorde jooli ɗin mbimana wonɗo sera yabudullah raymo rewa Allah wayadaw nasa mo tertodi yimɓe ɓen min sharri immorde boneji makko ɗin ala hewtude hondi ɗo haɓugol jihaade nin ko premier position waɗa muttafaqun alayh wan sahal ƴettama e sahal bun saadin radiallahu anhu anna rasulallah nde nelaɗo allah sallah sallam qala ɓe maki ribatu e daragol ayna yawmin ñallal gotal pet fi sabilillah hayɗum ɓuuri moƴƴude min adduna di aduna wa ma alayha e kala koni hoore aduna wa mawdi u sawtin pilasi hum nokkure ka cawum wallinte ahadikum goɗɗo e mum wa mawdi u sawti ahadikum pilasi ka waalorde cawum goɗɗo e moɗon min aljannati ka aljanna kadi mi mana embere ka goɗɗo e moɗon wallinta cawum mum kun suppirta pay kun fiiluhum ni kun suppirta pay kun embere place o kun ɗon ƴettata kon ka aduna sa etike ha e heeɓi ɗum hayɗum ko ɗum ɓuuri moƴƴude min adduniya immorde aduna wa ma alayha e kala kon kon e hoore aduna ƴeete lan noon mo wakkile ke ha heeɓi toon wila layale warrawhatu hirdugol yaruhu hal abdu hirndande nde jiyaɗo hirndata kiikiɗe fi sabilillahi fi haɓoygol jihadi fi sabilillahi taala fi ɓantugol Allah to ɗon awil gadwatu ma ɗum dawande nde jiyaɗo dawata hara ko fi sabilillahi hayru hino ɓuuri moƴƴude min adduniya di aduna wa ma alayha e kala kon kon e hoore aduna kon ɗum jooɗiɗen en haɓata jihadi hiɗen jooɗo hiɗen wi'a haɓugol jihadi feƴƴi hontoytuɗen on dalil muttafaqun alayh wa an salmana radiallahu anhu qala wi sami'tu min nabi rasulullahi nelaɗo allah sallah sallam yaqulu himo inna ribatu yawmin e aynugol jemma ñallal gotal wa laylatin e jemma goto bimana yahugol ayna udda yolnde e ka tañƴina ayɓe ɓen arday hayron ko ɗum ɓuri moƴƴude min suyami shahri ndi horugol lewru wa qiyamihi e daragol mayru fo jemma juula o in mata fihi hay so tawni on tigui maayi e muɗum ujuriya alayhi yoɓete e hoore makko amaluhu golle makko alladi en kana o laati amal himo gollayno bimana hay on tigui maayi ñande o windante ɗum wasi tawi o waɗi wa ujuriya yoɓe alayhi e makko kadi risquhu arsike makko on wa aminal fattan o hoolo kadi o daɗa ko wiyete kon oɗo wiyeteɗo e probléme ji musibaji ko ɗum woni aduna e lahara rawahu muslim hadis 1300 hadis e wulure e temeɗɗe tati wan fadalata bun ubayd radiallahu anhu yo Allah tabaraka wa taala on welemo anna rasulallah nde nelaɗo sallah sallam qala make kullu mayyitun kala mayɗo yahtumu andanɗa hoorema tawata hino timmi ala amalihi yuhtamu kullu mayitin kala mayɗo yuhtamu timminiraɗo ala amali e dow golle makko ɗen e illal mura kullu mayitin afwan
kala mayɗo yuktamo haray timmi fermama ala amal e dow golle makko ɗe lanni illa al murabit sowona wowunoɗo haɓude sowona wowunoɗo aynude fi sabilillah fa innahu on ɗon yunamma lahu mawninantemo amaluhu golle makko ɗe ñande o ñande o windante baraji ɗi o wowi heɓude ɗin ila yawmi qiyamati ha ñande dargal wa yu amman o daɗa kadi fitnatal qabri fitna qabru rawahu abu daud at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. وعن عثمان يتم سيدنا عثمان رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رباط يوم أي نقول نيال القوتل في سبيل الله خير هنا بري مؤيد من 1000 يوم دي بل ولور فيما سواه كتواتا كو نقول دوال غوهارا ونادون دون المنازل بمعنى جيبي بمعنى أي نقول جهادي كندر نيال القوتل بري مؤيد بل ولور de tawata ɗum ɗon waɗaka e muɗum legoy rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. An abi hurairata jettama aba hurairata radiyallahu anhu allah tabaraka wa taala on welemo. Wa an abi hurairata jettama aba hurairata radiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki tadammana allahu allah on fawtani kaliman kharaja wonande on yaltuɗo fi sabili la yukhrijuhu tawa yaltinalimo illa jihadun sowna jihad fi sabili fi ɓantugo lawol angol wa iman bi e gomɗi gollam wa tasdiqun e gongingol bi rusuline laaɓe amɓe fa huwaray on ɗon daminun ko fawtanaɗo an fa huwaray on ɗon daminun mi fawtiki an adkhalahu ljannata nde mi nadatamo aljanna aw arji'ahuma mi ruttamo ila manzili faade ko galle makko alladi ɗen haraja minhu ɗe o yalti e muɗum bimanala e wondude e konko heɓoy min ajri immorde joddi bimana kala aw ganimatin ma ɗum jawdi kono hoyri bimana kala neɗɗo yaltuɗo ka muɗum hino yehi haɓugol jihaadi hara ko fi allah o warri na fi yingo na fi mantede ay gongingol ne laaɗa allah on wonde allah daali haray o fawtanike on ɗon ko go'o o maayoyay o naadamo aljanna ɗiɗi o hewtitay ka galle makko e hoore jan haray wonde jawdi kono hoyru ɗuɗuɗu wondude e baraji ko heɓoyi kon kadi. walladi nafsu muhammadin biyadi mi laaɗo maki mi wondiri on mo wonki muhammad woni jungo mum ma min kalmin ala e barme yukulama barmeteɗo fi sabilillah illa jaa sowna on ɗon oroye yawmal qiyamati ñande dargal ka hay'atihi hara hara himo wayi wono mbaadi makko ndi net yawma kulima ñande o barmina lawnuhu tawa e couleur makko on lawnu damin ene woni couleur bima'ana ƴiƴan wa rihuhu tawa urngol makko ngol rihu miskin ko rihi misk walladi on nafsu muhammadin biyadi wondiri on mo wonki muhammad woni e jungo mo lawla an ashqa alal muslimin sonano fiita mi sattinam julɓe ɓen ma qa'attu e mi joɗotanoko khilafa sirriyatin ɓaawo imminande tawsundene haɓɓoya fi sabilillahi ɓantogolaɗin allah kan abadan poma mana mi wonata hay e leer goto sonano ɗo immini woɓɓe hiɓe haɓoye jihaadi sonano fiita mi sattinan sahaba ɓen walakin skoni la ajido min mi heɓata sa'atan yaajede fa ahamilahum komi fawtora ɓe komi financira ɓe wala jiduna kamɓe kadi ɓe heɓanta hoore maɓɓe sa'atan yaajede koɓe fawtora hoore maɓɓe wa yashuqqu alayhim tawa noon ɗum satta e hoore maɓɓe simi inni yoɓe yahu an yatakhallafu anni nde ɓe tultata e gayi yaadugol e an walladi nafsu muhammadin biyadi mi wondiri muhammad allah on mo wonki muhammad woni jungo mum lawa dittum yelike an arsuwa nde mi heɓata fi sabilillah fa ugutala mi ware summa arsu refti mi haɓa kadi fa ugutala mi ware kadi summa arsu refti mi haɓa fa ugutala mi ware hatima laabi miɗo yeli ɗum rawahu muslim rawahu bukhari ba'dahu imam bukhari no filli yoga e mum ɓe firande en ko wino ɗen kon alkalma to ɓenni wo alkalmu ko wiyete kalmu aljurhu ko barmiji won addino ɗen noon wo anhu jettama e makko ɓaala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min makko lumin ala e barminteɗo yukulamu mono barmine fi sabilillah hara ko fi allah illa jaa sowna oro yawmal qiyamati ñande dargal wa kalmuhu tawa barme makko on yudumi hino ila ƴiƴan allawnu tawa noone ƴiƴan ɗan couleur ƴiƴan ɗan lawnu damin e yudumi hara hino yuppo e makko allawnu tawa noone makko on lawnu damin ko couleur ƴiƴan wonɗan yaltude e makko ɗan warrihu urengol makko ngol rihu miskin tawa ko urengol miski muttafaqun alayhi ko ɗum waɗi si haɓɓuɗo jihaadi mayɗo ko haɓugol jihaadi waɗi si kanko o lootetake o fewnetake o sansetake coñci ɗi o ɓorni ɗin ko noon o juulirte o wattine ko fi wota ɗan ɗan ƴiƴan itte o immitoto
no o barminira noon no o yaniri noon ko noon o immitorta tawa ƴiƴan ɗan hino yuppo e makko tawa o fof makko kadi ko couleur ƴiƴan tawa ƴiƴan ɗan kadi hino uurira wono tiiri miski uurirta. haray en hatta e ɗo waɗen ɗo darsu en yiltoɗen kadi fuɗɗitoɗen darsude fiyo en waawa rewtade musidɓe julɓe wallahu a'ala wa a'lam.